Kũringana na mwaria wa famĩlĩ ya Mpoe, arĩa mararegana na ũndũ ũyũ nĩ morĩtie thirikari ĩingĩrĩre kuona kũrĩ na cira igoti-inĩ, na nĩ mararigwo nĩkĩ gĩtũmĩte arĩa mahetwo wĩra nĩ famĩlĩ ya Koinange moke kwanjia kuiriga mũgũnda ũyũ. Tukisema shamba ni yetu na hakuna kamwe hata siku moja ataenda, na hatutabanduka hata ikifanyika nini. Hivyo mimi nasema security ajitokeshe, kama ndio wanataka shamba, juu tuko shida sana na mambo ya security. Wanakuja saa ingine na tuharasi sisi kutushika bure na kitu hatujui, hata kesi ikiwa kotini tunaharasiwa na tuko chonja hata kama kuturasi. Mimi ni moja nilipigwa risasi katika mambo ya shamba. Tunaomba kwa amani na tunaomba serikali ya Kenya wachunguze corruption yenye inaendelea kwa Olokurto na Njoro. Kwa sababu tumeteswa sana, wazazi wetu wanarahasiwa, hakuna kulala nyumbani, wanatoroka usiku na mchana, watoto hawalali kwa sababu ya corruption ya pesa yenye inapeanwa na brokers kufungua familia usiku na mchana. Makiuga ota famĩlĩ ya Mpoe matũrĩte magucanĩirie mũgũnda ũyũ na famĩlĩ ya Biu Koinange kwa ihinda iraya, makiuga matigwĩtĩkĩra mũgũnda ũyũ wĩkwo ũndũ nginya rĩrĩa cira ũgatuithanio igoti-inĩ. Kutoka wapi? Kuuliza na shamba ni kuuliza hii shamba kuuliza mambo na hii shamba. Tunakata shamba, tuna fence. Na hatuko shamba, hatuko kesi ya shamba kotini. Tuko na kesi na wale wahalifu ambayo wamekuja kuingia na nguvu, ambayo wanakataa documents yao. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa mũgũnda ũyũ Francis Jega arauga mũgũnda ũyũ nĩ wa famĩlĩ ya Koinange, ĩndĩ kũrĩ na arĩa marenda kwĩhiũkĩria kĩa hinya na makoretwo makioya mbia kũrĩ mũingĩ makiuga nĩ marakomborithia. Kama vile jinsi mnavyoona, hatuna maneno na wao, serikali ndio ina maneno na wao, inazungumza na wao, na kile ambacho tunataka kusema ni kwamba tutasekiwa kila inchi moja ya shamba hili. Thutha-inĩ maabitha a borithi meheririe ikundi cierĩ na gwatuĩka mũgũnda ũgũikara ũguo nginya cira ũgathira. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Njoki wa Mwangi.